So focus with your comments. Don't you did so kabai. Fio wale na nyoko ajohi no wale na so kwa johi. Ode wale na nyoko ajohi no wale na so kwa johi. Todo ni omeenda kunywa johi makue. Katiga katutikira to alikana na waitero kagere na johi. Wai wale na so kalia dokada ne ko hara diga johi so ka anyone mention about alcohol on my platform. Mark my word, I will block you. Ninyo omeenda gakue diga tena cia kwa koma ici. I'm here to preach the word of the Jesus and tell the people in the Kenyans tigani ko he ni ole mahuru maya demo tumoa Jehova tometo kuma iguru na riu kainya ni ndeka hoka muruke wa johi andu a Facebook akoro mutiramenya ria mutathia ga TikTok andu aria na TikTok ni moende na mweri ta kudete ona kingori. So when you come to my platform and you mention Pombe, I will block you. Ahunya iroto ka haha onjere horo wa johi tondu renda kunjokia Misiri ngari kwase johi de nyuaganira hano di nyuaganite ndo mungue hakiri na moi irato ciakwa. Do you know how many people they admire my dream? Do you know how many people they want to take my happiness over there because of alcohol? A lot of people, but I thank God. I realized before it's too late. Me, I'm going far. Mimi nitakuwa the biggest messenger in Kenya. I'm gonna be the second comedian, the nice Kikuyu comedian back to our country. Na itakuwa Canadian, Kenyans comedian. The best comedian. Ateka how. Niko de gure gatikare gata ko karaga tururu kararia tari kuisike ido kapoka hamo utia ko igerera maguta naka kudoro araria tanku yarera ndo meko to boso masijoksi oro todo ni ahodera posto ni atie kabeira ko maguta ne ko hamo utia. I am there to pass a message and I pray that God give me that powerful without fear anybody to Kenya. Kutra mo de tigagera oro kanya mo kakanya mo kore ko nyata kanya ndo ko iwa message ya kakachikwa. Kauna gatira watu ko yara maguta ke watu ni mo ka mo kutia. Ni mo iwe mo ka mo hujore akwalia. Ndio ni ara ko heriate, we are not together with the miracle baby. We are not together kidogo musago. Atumia ale me hote pasu kama kaimera nako. Todo mahuru ma mo yore ta Kenya ni nyomora ali ando mo Kenya. Mutumia ole ba bebete isi yako kaliare. Akaimera nako. Mahuru maya mureho niona ndacia nyuka ya romo ni na mahuru maya mureho niona ndacia nyu mureho niona mundo to semere ni koni mundo ako kukuga hotero ena gari akietia kai tarago so no tondu ni mundo wa kaire na oithero ni wacho ira ni mumara mutike muthikiriria tondu is a Jesus back to Kenya. When you mess on the people like that, our country, you are bad. Yes. Asotia ya amatire beka u ukiuga tacho kwete tacho korodoreta akorodoreta kweto tarukuri andu mekoni foro haha tone ndagweta mwana wa Ngai ni ndahutia mwana wa Ngai but through a said mahuru Kenya ni mo marehonia na nda ciao. Mahuru Kenya ni o marahunia. Luisi Kabusi, I am Kikuyu woman. Okay? I am a Kikuyu woman. Ni dire yangori, dire ya Gikuyu. Yoke nyangori sigore ta TikTok ni ko murahe ni ko wadu makirutaga muhuruguru wa itina na gatha muheane pesa mukiroga go. Agikuyu dere matura karuma indo maroga igo TikTok matia markaruta pesa ko. Ni mara wo fito do marenda kawa idero wa kwene johi ma entertain. Murogo kabisa todo mutienda kuhoya Ngai na mutienda guthikiriria Ngai wenda ukahago twende mwenye marogo so kara ihu marogo ndiroda kuria kiuria muruta miriri koni ni mundu wa kuhotherwo pia kamure sokagia pesa kuria kwani mtakuwa mnarudisha mahali pesa iko adore mebe makabara liole wako chini watainuliwa lini? That's my questions. Mundu anaweza kuhakame
no mutikikihunjia kihunjio ta kiu kinya kia mihumbire mutikamenu tari kuri andu marenda kunjuraga haha andu marenda kunjuraga haha mutikihunjia kihunjio ta kiu kia mihumbire Kanyari amuya pesa diriten amuya diriten kamuya amuya diriten Kanyari rais nduga wako hitha miaka mingiri arare na mitambo ile yote kagwa nduga wako hitha miaka mingiri mure hitha mukari ande ni Kenya na kuhonoka murare pesa Kenya na kuhonoka yule wakaniriri mere rikondro ndi andikite Range Rover ni kwendia redia guys do you remember that Range Rover like 3 months ago mutijere ameni ketho me comment on ko mo dira rumo wala ko isa igoro demo ne remere rikonia kiraga evangelist tawo evangelist kana tawo pastor kana tawo mukunuro kana mutumu te muto takunuro to forori witu ego mwaga nini nasiria ka yara bara niki akala ya muigoro wa mai kuna mtu hajakunuliwa kwa kanisa yetu Kenya tena yameni irimanda gori ni muraigwa binya tikota kuhorera ni kurakara mieri itatu mithiruri mutumio cia atwa nikire ngari na muthuri akomete ngari ena retwa rinene ni kwendia rendia na ndiari emwe ni ayuka remember akiendia ngari o itagwo Range Rover nakandika the price duwale na mtu era ndariona milioni igere cia ukigura ite cia dhahabu kanitha yake riu murimi munini wa mbembe kaicire ndamwirire Ngai ni athoirie irimo Kenya Ngai ni athoirie irimo haleluya Ngai witu ni athoire irimo Kenya alikorwo wikirimo Ngai witu ni aguthoire ni mandiko maraiga wewe watinda ukirima mbembe teno watinda ukirima mbembe teno osoke othio kamie dio twarire mere rikonia no agore keyboard ya kirimagana meri okahia ngehia tondu ndurathiriria Jerusalem urambiriria Kakamega ambiriria Jerusalem mwino wale bakiga ambiriria Jerusalem bebe othandro rugira ciana tia uthie kwendia bebe mikebeka tu atena gatha wake nyumba ya Ngai niere ona tondu ranya na hawa itherero ri tubebe turia ndiragethete ri ndiratwendirie ri tondu mere rikoni ri ni aragura ga keyboard ya kanitha na ni aragura ga ite cia kanitha ndiraiga Ngai ya koda atibareke jite pesa ndo baisi nyendie tieka garuta gecutiria 10 nonsense